Ivan Lovreček i Bruno Mustić iz CGM Films, producentice serije Sram. Kojih je to 5 ključnih koraka u stvaranju serije? Ja bih rekao da postoji samo jedan, a to je autentičnost, a ona se kroz našu seriju na više načina morala provesti da bi taj projekt bio uspješan. Jel? To su prije svega jezik, govor, neke njihove teme koje ih zanimaju, do kojih smo došli kroz istraživanja, njihova glazba koju slušaju i njihove neke životne navike. Na kraju krajeva pokušavali smo biti što uvjerljiviji kroz te teme i to je nešto što je za nas stvarno vrlo važno, a onda na kraju krajeva i činjenica da se serija približila mladima na način da je došla na njihove platforme gledanja sadržaja. To su uglavnom mobiteli, kroz društvene mreže. Mislim da smo iskoristili puni potencijal koji oni pruža na ovom projektu i pokazali da jedan projekt tradicionalnog medija ipak može doseći mladu publiku. Koja je razlika recimo između originalnog Srama i hrvatskog Srama u smislu kako ste to prilagodili našoj publici mladoj? Originalni Sram je nastao prije 10 godina i nastao je u Norveškoj i čak i Norveška prije 10 godina i Hrvatska sad su dvije potpuno drugačije zemlje i bilo nam je bitno stvoriti sadržaj koji će komunicirati sa našom publikom i sa našim mladima, jer teme i problemi koje imaju mladi Norvežani nisu isti kao teme i problemi koje imaju naši mladi. Zato smo proveli istraživanje u kojem smo saznali sve ono što njih brine, sve ono što ih muči, sve ono što je za njih relevantno i onda smo to implementirali u naš scenarij. Kako općenito mislite da se možemo probiti komunikacijski kod ove mlade generacije, nove generacije, TikTok generacije? Pa samo tako da ih više slušamo. Mi često puta ponašamo kao da mi znamo raditi ovaj posao, ne znam, ja sam u ovom poslu više od 30 godina i znam vjerojatno puno, ali ne znam ni prilično dovoljno kako doseći neke generacije, neke ciljne skupine. Za mlade nema sadržaja u Hrvatskoj, jako ga se malo radi, oni gledaju samo feedove svojih TikTokova, Instagrama i mislim da je na nama kao industriji odgovornost da radimo više sadržaja za mlade. I to je način da se premosti taj famozni jaz između tradicionalnih medija i mlade publike koja je danas sve veći. A koja je tu uloga iskustva? Zapravo ti si sad rekao, iskustvo mi je dalo puno, a sad imamo dakle, ove mlade, je li njima recimo fali iskustva ili oni to nadomještaju upravo s tim digitalnim znanjima u kojima žive i znaju ih i rođeni su to? Dakle, mi moramo učiti od njih. Jel? I mi smo nevjerojatno, mislim da je zato i projekt uspješan. Mi smo njih slušali. Jel? I mi smo spojili neko svoje iskustvo iz industrije, znamo kako napraviti seriju, imamo neke svoje standarde u kojima to želimo raditi, sa činjenicom da mladi možda žele nešto drugačiji sadržaj u kreativnom smislu, u vizualnom smislu i sadržaj tamo gdje ga oni gledaju. Zato kažem, mi smo u ovom projektu spojili, to je ono kolokvijalno, mladost i iskustvo, ali jesmo. Znamo kako napraviti sadržaj, a mladi su nam zapravo rekli kako da to napravimo da bi oni gledali. Kako vam je danas ovdje na Samoborcu? Super je, pozornica ogromna, tako da je bila mala trema, ali evo, super smo odradili, super su ljudi, super su govornici, tako da se veselimo što smo dio ovoga.